مال بمال أفسلوغان جهيلا تيما فليجا زاروكان و لهريم عفرين هاتيا بناف كرن جبود جاهية شبلايا زاروكن 8 نوان حياة 5 سالي. منطقة عفرين منطقة مازنة حفت ناحية وخاهنة اللي بداري ما بينج مركز لقاح شيكرن فرق مراكز خودو انطلاق دبن تقريبا سادو بينج فريقة 6 وودر جدي حملة لقاح دخلال 6 وودو اكيد بيجين مول بمول جند بجند فيقا تشكنو منطقة عفرين جوار اللقاح كرن پشتی 6 روزان گره دهان جوی کمپانی بداوی هات و دمها بیدا گره دیتر و دست پی ببن. لمنطقة عفرين جبوا حملة لقاح شلل الأطفال أف جولة ده أم تندر لفي حملة 4606 قچك ما لقاح كري حملة بريوه حملينه 37,007 و 7 زاروك ما لقاح كر هف فرق بين عدد في حملة وحملة بريوه تشيلوية جو گوچبره ملتش کش ترکیه که باجار سوریه دنه هف فرقا جمع چه دبه در فتکرنا الکتریکی ده 24 ساعتان دا برسکری که بنگهین یه هری گرینگ یه کو دبا استانگ لهمبری و کمپانی جبر کو در مانفلیچ پیوسته تمو دایم دا اتمسفیره کی سار دا دبا وارا پارستن اب لقاحه دی چه براده دا گرک 24 ساعت ببینن به درجه حراره معینه به گرک زائد 2 حتی زائد 8 طبعا براده ما جيجي سر مولداتنا مولدات جي سر موزتنا ونقوشي موزود بهاية طبعا ما دبرون ما موزتن هوني يعني ما دبرون انه ماني لقاحات ما خرونا بديش براده هجای گوتنیه اف کمپانی جهیلا کمالایا بوهار و انجمانا تندرستیه لبجار عفرینه و یک کودبن خودی در کتنا ریخستنا تندرستیا جیهانی دا دیب چه کرن. شیلانی یوسف اورینت نیوز عفرین